enra and enrachi ena yedi nkomo fa Kumasi Asante Kotoko head coach ehun asem na ehon na make say Asante Kotoko coach no yes obeba sure na de me tie ni aka show down for say Ubed network inside Kotoko ene na oche yambo jenu man ko pem ene na oche na Asante Kotoko coach na bedru solid is that you chacho ene na oche e bebo jana bedru ne na oche na Asante Kotoko coach no why then abedru yes, this is coming from the source of yes the source then sunim na de tie ni Oni Asante Kotoko from the MATN. Oni Asante Kotoko never started preseason. Oh wow. So sana say na na nyesa. Sapepepe. Miti o nyesa na say. Sapepepe. Ni kwa so on place strategy on coaching. Sana me. Ese coach baba eno mi have start. Ni kwa so sapepepe to sunso. Eso mo start pepe. Na from 20th Kotoko be started preseason no. Appointment ebeba. Wow. The appointment make an wide akoso. Yes. For management, they say it is established that there is an executive chairman in Yeuraju shop. They can nipeku a oni omo be ejuma no. Position be na wo here ni position me. Ze one thing nipa kan wa senpai PRO position. PRO no. Yes, I think any ade ba ko dimu a obi abuja fans no be kan wa sem be kan wa sem say udi kwa ti techiro udi ti techiro me ya mi twa untro da people feel say so what we do so na wo kasa okay adwene po ade kasa no ko follow bi wo chire ma o follow bi wo chire ma o one say yen kan say Kotoko PR adwuma no ene Kotoko de ubo no an ye wa ha no enti de ye wa ha ne ye to ma yen ni say ya therefore say idea a wide idea no akwa board no Matias we start with Matias okay but the American here say kakra ne ye wa ha o ba sam kan many percent power Matias but then ha ye ti aye ye Kotoko adwuma na na nse mi an makofa agenda aba say so what is a Kotoko at the young players ye team na and one complain da babia enya mi anamaka makasa and a cram Gideon Otabel yes from Division 3 straight to FC Porto. Wow. Ghana need defend Gideon Otabel. Division 3 straight to FC Porto. Solid. Me sure say KF ka say Kotoko akofa player be first signing even Gideon Otabel. Kimeka say na Otabel they say fan bobo you dey preach. Anambwa. What I say? Preaching. But FC Porto for Ghana. So pay premier for no. Ko picking for no. The name ko. I was 17 years. What do you mean 17 years? And then your friend channel be Porto update. We so much wrong. Your fan channel to say yeah inside Kotoko. Wow. Porto 207. Porto 24/7. Porto 24/7. I'm sorry, Porto. Gideon Otabel. The last time that Emmanuel Abuakwa Eko Sevilla, Gideon Otabel. So I say. So what you name Kotoko na saying transfer back Kotoko aya kono. Bena somwa. Anameba. Nkwale mu no buy. Nkwale yes. Somya somwa bien one of these somwa ni bobo. Anka somwa stay by this time because so be kai time somwa ekono. And na Kotoko started pre-season obetwetwe house for lay pass between one. Yes. Na Kotoko ni media matakwa ye bi omubie takwa stadium no. For small shot to be e ma tena na wo so ye no. Tinka wo nya nke fire ka somwa da ha. Na nka paper da ha. Ni wa ko pe. Sara pepe. Na nka mukuala nko no stay a. Ana bi abeti be ka ho a. Na abeti so nko ya ka bebre. Sana nti na matibi what I say so Kotoko de omnu say ebusuan ye wumbi
But no crazy and one year wahano. No we no. Nipa no be ban ye na be ye adwuma no. Obi obe be ye be ye adwuma no. So what I say, you have Fred oko global on a PR. Ye ne Fred na ye adwuma. Global for any decision bi aba Mr. Abiu yes. So all at me no no yes enim di for they say ne emre no is mo under contract so they me be a contract ma e tell rough enyanso me twa half and I'm twa half e ewum ti no eze eze DM yeah higher it the inside Kotoko no be tab penfo na chi some ne ba na yenya abotra ko di nkomo wa chiri na de bia officially Kotoko ntimi fan to die man say wa ko meeting na bia meeting as won negotiate with player bi no de abufu asori apie most aba bonten Kotoko ntimi assign player no Kotoko PR ntimi ba bonten be kan say boy ni suban say kra no be da na de meeting ase eyen ne be kwa hwehwe mu de aba ni a shot ya ye frat ade ne den ntoma the players are Kotoko be jo mo kwan ye be kwa hwehwe mu hu de nti asomasi ye ja no kwan de nti na ye frat ntoma because so kan wan kan ye betimi do akokot nti asem no so frat ntoma ti ye be ya amamo ti ya no o mate ase na ye nyina ya aboa mate ase no anti PR obeba yes we here obeba na se maka tro se board secretary okurekure mu a na men kada yes because board secretary ni kurekure mu a on interim basis am for refi asem anananse yenye inside Kotoko nintia complaints no me nyina mate na me beba so and Mr. Abio from 20 full con management neighbor on se me no asemu am kan radio so am wie ya na course neighbor ni echiremu kire me say na tienti no o call back to YouTube and asaba back to radio so eya no we ni say di amayen pisu kama nti moda monda wo ho bibia be fine na Seidu Saana nkomo no Aduana yes wọ́n sẹ́ mẹ́bẹ̀ kàkyerẹ́ wọ́n sẹ́ Aduana for team fifiri wọ́n team fifiri wọ́n wíìdì mu maybe bẹ kàtà sí mu yìí yẹn sẹ́ mẹ́ kásẹ̀ mẹ́ yẹ other clubs exclusive sa wọ́n yẹn ẹbẹ jẹ́ mọ̀ nsakura kyẹn Kotoko wọ́n sẹ́ other clubs wọ́n no wọ́n nim sẹ́ story ní mbẹ́ kan nti wọ́n kaka deɛ ewo mu nyina akyerɛ wo chuasie ma wo wọ́n sẹ́ Kotoko ne bua ne panyin bi di nkɔmɔ a obetumi ayi bi afiri mu besone so na mo so ba wasan besone so but imagine say me na ma frɛ bechim na me di nkomo bechim a de wom bi o meka kyerɛ me na frɛ Chelsea de wom bi o meka bechirem the only time on be yi bi afiri me when asem ne fa beka Kotoko ti say bi a player na e ba Kotoko endo betimi aka so say e kweshia Kotoko company for no mo say omo mpese transfer ne be ba bonten nti de be ye nie boy ne de ebia obesan twɛn nti eno na ya me ba me se Kotoko de be de kɔ ba ya e ofia de munim se makadom se ya wie ba ma ka so mo de be de kɔ nti eno mutim ka so de twɛn da player na e ba sure na wajato nti other clubs ne de nti me se Aduana 14 fifiri o Seidu Saana ho sani wo mo fifiri sani wo mo kom nyina but use higher powers don Saana Oma assure boy and say, may your story we because I be Kotoko. Once a man for cancer Kotoko crab bear whom or more ye the woman. Oma assure boy and say, because of Emmanuel Ajiman Bedu say, Ajingu Bebetu. I so international relations Diana and Tino. So we play a Diana for 1% more ton and yet. And now Diana and I say, Tenana, yes, we bubu the bua Diana aqua. Sack Godfrey Saka no ba almost Saturday say no Daniel that kwano boss them so me jai akonya ne bomb beton enti omo ya paint pictures Saana Kotoko ya wie mu nya abotre boy no what deal with UAE okay UAE baako ena Israel first division baako abesi agent bi so na agent ni obi obe Saana di nkomo say ko pesa Saana sign man agency no
Into no credit is a Kotoko common the moon found quetchiri kakra. Quetchiri. Oh, moon found quetchiri. And my mom may come a staff one in Yaji say, Saneba. Ye, and Utina made that 7 quet. Tina match free a Diana, match free agency no. Now, one will say Kotoko bear our son and common. In fact, Kotoko this your main recruitment baby or Bruno. Brumpotemo. Ebe Uremo North Kakra. Dear Tieni. Young talent na Kotoko for monitano. Omo the half one ever southern sector. Yes. A craft one eastern for no. Woman agents net sorry da. Into Uber Quan on we are bahon. Uber Quan yes we are bahon. Ukoya yes we are bahon. You must have make cannot say. Boys ne wa Accra. Boys ne wo eastern. But more Cape Coast kakra. Oh. Sa boys ne wo sam patem ho no. Agency for ne omo na chida sorry. Into Uber Quan man wo yes we are bahon. It's young talent na bebre na wo southern sector no. Omunya na edin. But agents nye bebre ne twam Accra ebe senko bie. Sure. Nye bebre ne twam Accra ebe senko Kintampol, Techimine, Eben, oh Tamal omun ko sa. Omun pay attention ho. Chance pa. Afi o tema say yes. Bebre na mesin ko ba bia ni nko he boys no. O mesin ko be kwai. Omo ba de but nye bebre sa. The craft one penny edin. Because I crave your 2 way last 2 weeks. Agent in the back call Switzerland. 2 penna. I'm not common I did. Switzerland. To Kotoko Kwalani be free. Yeah. Side one. Okay. Honey Hono. Aha. Santi region, Western Kakra. No more Rembono. No more Rem Tamal. Sa 4 regions. Wow. A honey bewopa. Nti ana nti ana wahye ne nso ama me ebeba ho oh na de metie ni se boys na ebeba no special video a scout ni use your mo de form no on say Emmanuel abrakwa yi ye bo ni diana ni video ba bon the trouble tin so on say na training baby yes sa pepe na we no so be nti enkoye te say player bi ni aboni di na video bi emba the video on say the compond de na ba na oboko na hye no no bo free kick okay akaza video name am so bo free kick omo wi am de kan ho onom na against stage Nicholas Mensah de omo de kan ho because division 2 for no division 1 for omo prepare players no be tonti de bi omo camera wo stadium a twa players no matches no omo de be see that anti no omo yemo dwuma dada na ma bibia timi akoyi e wo ha me de nchire mu no e de e ma start bio ye to an komo no so DBB it am taika DBB official call Zabio I can confirm it to you sir official call from Asante Kotoko ako DBB Womo side official inquiries na nkomonede DBB nino abebio okay so aye adwuma obofo pen bofo ebra na obofo no no ne David Obenmo okay eti nko efie nkomo enye nkomo a emu be tentin bia na dia metie ni Kotoko